Imana ilioritara kwendera Antonia Wini Kignyiro kwa tena ndio gani kinde tuchero da mugwanza Minister Orimi County ni adarakane dhinjwe njage kaidongo amona bisamune kirwanyoro Samson Misheni nende bakedira bagietera kenda kumunyogambi bokoti nene ukuni gamba ara bedirite bakirita ngwana rodi ya kandarathi cha urongo ki ministry baile bonende bedirite bagita goti bakenda gamba ryote yanirwana ni onto bramugambi dania Joyce Gandani augete ugambi obukedira nende bukyamba wetaitera nende kedarikita watariki 20 mweri twitite yo mwanja na nteto nende kedere kunyela na tiraindi kukende tuchero de moro bweruari nangino kuni ati minister wa biashara na Iwanda County ya Meru Maingi Mugambi watanite na MCA Wanda kibiriche Elijah Kirimi na mabisa bangi ba County ya Meru bedirite bageda kena mbere na wita kirwaya ni boiru biotedio kirianto bamawade baraninde bakara mitaende ya machaka ni araba ugite ni uma Meru bangine ndi bedirite bakiringi kabo kadana mpara irero merite ntere mwanya chemero na Kenya onde kumanya na omu bakaita urabonekete Owete bakadira bagita na mbere na kubadange kirakendo tigiro timuntu nende akwedira hate kona kewe kirariko ni bayo ketia kanya kinyaka ukuringira ndebenga bana account ya Meru kireito murunge kenda choka gitine kya ungabana kwa kibindi kebyele Waziri wa Wende na Iwanda ja Kaunti ya Meru ja Mugambi Maingi MC wa Wande kibrise ja Elijah Kirimi ni batongeretia tongere bangi kathomba kuma kethirikari ya Kaunti ya Meru kiri mutaratara ja kweja na irio ba musanda kiri gikundi kira kiri na antu bati ucio mbo amwe na bangi bari na mawathe gicagi na kia Machaka irio bira biumite kuma kiri obisi ya ngavana kirito murungi gukurukira rongiro mibango ya mwanya kana Wenda special programs. Gavana na identified Machaka iri area mwere na ina thina ni untu bokwithira Islam area na ina antu babaingi muno na batina njira nyingi muno cia gwicwira uturo na nkurukie buu kwithira kuri na inya antu bangi baria bari ndene ya Machaka baria bari na disability mwanya na narua ongerete mantu jau au inya antu bo ibategerwe na njira ingi mwanya no ntu baina challenges nkurukie antu bangi na nditwijite na irio kenda bomba gutetheka kirango koromba ngavana batundene nturetwe Machaka still twina ntu babaingi muno tunankurukia antu 5,000 baria bakurara na mpara na baria batiromba kuringithwa nkoro ciao na ito gukuromba no ntu nugo nukumba kumara kinyoka umara nde ciao menogeta kithirikari nene twikuromba ituririkana antu obwange batigwa bonde baria batiromba kuona irio ubarombe ibya musanda tuchoge tubaretire irio bonde ndene nturetwe Machaka nikena ntu baba Machaka bomba kurona mairio na nyantu bantu mburi na nyakibiricha market antu bamuroroma program wetu megwatirite bubwega muno na naru itugwatanirite na waziri wetu wa cooperatives na CC wetu na pia chief officer ka Madam Kate kwa ngugi katumirita buruire ya yetu nontorera antu betu baina thina hinya tu twina thina nontorera antu baina mpara hinya tu tukuibwa tukinogwa nontu bou tuti antu bondi tukumea baina thina lakini thai katuwita nara baraba inyiri nkurukia bangi bonde nonto everybody wendo tukuibwa the impact ya mpareri kuna ukwaga mbesha batindi kuibwa bainyiritu mono Tongere baba bakere nyuma ya gutirimana na karibau ni wetikanirite kugwata MCL ya ngavana kirito murungi baru na rabaringirite ngavana kirito murungi ndebe na kuria kari Kaunti ya Meru kumusokete mejire ni kenda mirandi kathomba ya witi na mbere era yambiririe karikirwa atukoromba antu betu bakibiriche baringa kura baitumaira kiongo na mathugani baitaga muturo watutethia nindira antu betu bakibiriche itoroi ibwiji twitita ngugi nyingi na mbitita ngugi nkiromba mbeja kingavana kirito murungi na nyatha ai gitare turira siasa onimbe kirimata Machaka inkwenyirwa mbwao ndene ya Ntugi Secondary School antu betu bakibirichia amburombe na kwinyia ndingire ni kura cha MCA pochoke bompere kirito murungi kura nontu no kampa mbecha cha gwitangonde na nture kibirichia tumukurukie ngavana wetu wa kinyamu ciari aina ananja na ije capability ya omwana na towa batwe tukuthithia analysis na tugutega na tuona muntu uria ukumba giti kia ngavana ikiraito murungi ni untu bwa experience yewe ni untu bwa exposure yewe na ni untu bwa kinya kithomo kiawe na ngugira na rita ari obicine ira cionthe asavite kwou
katukuria kinya miru ewingi buthingate wisdom yu ya antu ba mashaka ya uga gute muntu tukuthura indi muntu naye ngugi iria komba muntu agaikwo murigo jure atiumba ukamata. Nkiripotera Weru TV kuma Machaka Kibirisia gisoboneke bure mbeta mawira kerigia. County Commissioner wa kaunti ya Embu nethirite kiura kia bithaa ba nchovi nende kwatanira kenda gutigira ne bakorona nchovi ndeni watho akierekire musako ya nchovi ndeni watho ntere charo nyanje zaugite kuri antu bethana nende baitumaira choba chia bwethia nchovi baraba ethirite nende bagetikira kwa na kubwethia chio cha mungwano huntu bara nende ethirite kiwa no mwanka batira ibukuthira bwikinya muthia monike twandeto kumantere chembu rita monike wa mushiri katutaririe chio. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Ndagitari Edison Nyale ni uravoya kambuni iria ithondekaga njovi bururire kugwatanira na mvonge cia ugitiri cia kaunti ya Embu niguo kungururia aria marathondeka njovi cia Ivango na iria itaembetikirie. Ino ni kuona andu aria marathondeka njovi no cia Ivango maratumira misuva ya njovi iria mbetikirie na undu uria uratuma gukora na vinya ya kumenya njovi iria mbega na iria njoku. Naomba tushirikiane, ikiwezekana wawe baadhi ya ile kamati ambayo inapiga vita hii pombe haramu, na ninanuia siku moja nitawaita East African Breweries, wale ambao wanatengeneza Kings Wakada genuinely, ili tuweze kuona kwamba chupa zao hazitumiki na kutengeneza pombe haramu. Navaria County Police Commander niwe Daniel Rukunga aravoya ekari amiena ngurani ya kaunti ya Embu kuvesa na rivoti iria mangikorwo nacio cia kuria njovi cia Ivango ingikorwa ikithondekerwa niguo iganda ino cionthe itaembetikirie ikorwo ikivingwa. Tukishirikiana na watu wa bora afya, wale wenye kuhusika na ubora wa bidhaa na wenye kuhusika na usalama na wananchi kwa jumla, community policing, nyumba 10 na wote ambaye watu wa kanisa, tusaidiane tuweze kumaliza hii uharibifu ya kutengeza pombe haramu. Nake County Public Health Officer wa kaunti ya Embu niwe John Njagi ni urauga ati iganda ino cionthe ni igukorwo ikivingwa kuona itire na uvoti wa kuthondeka njovi iria mbagiriru na uo kaunti ndi mavete marwa makuruta wira ucio. Munthe ni twavota guka ugwiri na twethera kundu andu maratukania ingredients, that is methano na mai nega tuika packed ituike njovi, of which tembetekerie na kwaria uma ucio ni urogi nundu vatina kiruta laboratory ya kumenya methano ria kiro kwi mai igana atia undu tocio gerwo kuruthirwa in a processing plant kugurua vano atugire ni vandu irigo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na ndukimbithi baraba kuwata mbaru gutaro koye ile kwangabana kiraito murungine bedrete ni bakinya kiantere chemikinduri yarabedrete bamuringara ndebe bakere baugete ni bonete matunda kadomba yautungeria bwangabanao na nikyo ne ndege tumiba kumwendekeria kwidira geta na mbere kubatungatira kurukiba ugete bota ndukimbithi iba kuda bakyo na uguni barabo kaidira bukia na kia nangabano kurukira manifesto kiarabedrete bakyo abangire ndutikyo kwa bawete bakabudiria ndukimbithi. Ni gavana Kiraito Murungi wete gembe kwa kijana akite we yatigania unindire ya onde kijana na namba kite weta nara side payment nukona ya muchoro kuraria muntu awito kawira Mwangaza aina ngafwe we milioni 70 kathumba miaka 5 ute project yomba ikonania metheka lentore inyethro te kiti atengairwa ya kurita mbeca cia ngweche muingi aina untubura bateria kubwitha ndene ya National Assembly kana Senate bombe kia kurilivu mwananchi, lakini ute motion kinyayo mwe aomba wiki ndene Senate uteyo mwomba wiki kinya ndene mbunge ya kuthetera mwananchi ile street lamps ichi eko tionthe itaare kuo Kiraito no ekirite ndene mekindo rigondi ko to na ithima erwa re bitano mbwaut
change kiraito muronge utongo kwariria mantu ya youth imagara ni urongo utongo kwariria mantu ya vijana no king'ang'i yake nikio gitumi watu tukuga kaba o kabono na thai atongori bibi kwa lelo ni manifesto na manifesto rambo kwa no the most youth friendly na the most community friendly and people friendly ni manifesto ngavana kiraito muronge baina munini oketaitas ntochio antu yatukwaria turari mantu nyabungo bonete no tutito borongochia kwingo bocionete matunda ya kiraito na babandiko mbite kureta within miaka 5 eu ethro ngavana na ibuntu tukwendeta na mbere kenda tuita na mbere kuona Meru Youth Service ni ejokirwe irajokia vijana kunde netwa gukairia vijana kwa antu beto bamekindo rinde boromba mono vijana baba kombigwa na barabareja na barabonde bakandikira nda boromba bochoke king'ang'i kenda Meru Youth Service yomba kuendelea ukayaweta kimaketi mianya thaia uteteri ikaburos karibu tionde na matayara yonde atwekirete atokumwira ibwega nikyo gyatuma tumugwata mbaru aendelea masiendelee Manterechia kiania gembe nodi bakudetanikira bakuwa neu arandrase wo rutero kiani patu ke bila mto okiani bati kudake faindika byo mto mukono bati kudurumete kiani mto ro kandrase u kithi mubundi abati kudurumete tobetwe oro bati kudatu mete tobetwe kithani engineer ke no bati kudayete lakini thai batu twero karukire twatiri manto akiariraswa ratweri kwatiri mandrase reke ko ratweri kwandamana kwatuka mheshimiwa marona bila totomera ilandi kuruza sa polisi na tiangati izi ntwagwethia atia ibya witabia tura no tuguria ndiri we morere twagwera kura we tubwitha rinto uyo tura na tiangati na polisi mheshimiwa marona atwinyiletie sauti baba ngwe nyingi cia ya witonga na ngelele nkona kabaune ni antu bara group ainyilikire bune saiti atutatu pinga maendeleo tuenda maendeleo na itukuwirirwa ndaraja wokwa lakini ke ndarate yoka wau mwananchi nona pati utethuka na mbia tukayo ibaroa wau ndaraja neriko wewe lakini ute mwananchi waya kibaroa gabaune ana area jani yonde indi bakimenagiria mujumbe wa Gembe North twe mauka more nontu kigina gia CDF ikyo yotomeka kwaka ndagacha eno baliuga abatiri kwithirwa kirutanira ngugi na nto obantura era maendeleo makuruthika bakiuga ate gitare mbere nontu kaingi kinya maendeleo makiruthwa ntura cha kwao batithagirwo bakinenkerwo atwanya atokuruta ngugi utiro ngugi cha mheshimiwa rutani antu banture babe yaruta tuteba menya twi nontu twiba ontura weu tubantu betwe babe yaruta tuteba menya niko bachuni ko ende ontunya kirasi ko kanunia okoru antu mukono tegi menyi bawo beyond gwisi ujondo utemya baba rutai bawo ate kurutanira ngoi na ntura aruta ngoi kimonya ende ginyanto barabongo bagwa kuruta ngoi tuto bamenya ibantura inge baguraya kwatiga batwe aratomba kuruta ngoi tugone nyamwate bado tukuona utwangwe bado tutadura ndo mukono tofaindika kindrasa yetu iyarare kwenda wako kindrasa bado tudura miunde na yetu lakini tutagwere kura rata kuruthiri kento we yotura na polisi na tiangati kumantora yake ani Gembe North Betan class Chabari Bwana class Chabari no nto bwande to no mutugire no tukudatuke kana nende kana tukudatukiona akanya kakunoka ende nchokerete oringi nande twingi ukethiro gita kuraya urathimo uritingugi bwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
Nwe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Bana Kiraitu anjukirie na ari shabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atuliganete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado hata seroli lava nantiri na hata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuanda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, nikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuto ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi, yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nontu fokwithira itete na mbere kuatanira na batu kienda tuchieto muri gite kya obunge gisio bunge kya Imenti North Karumurio kya ugwete nikagita kya kurone ndi kuoneka kiro utungerie nende augwete kuma itibine ne mwanka gite kya ndi kuruburu nende kuri babatire kwithira bakya wakanya itara kyate bari tayari kwithira kinya itumikaira akariba gisio kyo nende kya obunge nara kuria kura nawe akierekire kigomano okimurigite kya MCA wandine ya municipality Joel Mutumaburia augite akithira kirutana iria nende na kuthetera kigina kya ntupa kuru kira kitithera kiba kinyaila naragwete baraba ingi bethere gaira muno tethukana mbecha ende itumba kuthira chiba kinyaila nenya ukateka ki constitution yetu e Kenya kuyo barakinyerie bona kwe mantu arume batukomba kuthithia atia utegera bwega kambwire atire bo menye batu itutharimi batu tugwitwa rwarune kwao noko megwe kento toumere abo toumere mind izere yeto na yao ima ikyo nonto twethera twina 6th sense twina 60 mbi ibo kuona batu tukinyetie gitara kwathana kinya tu intobira biega wa methene tukethera mweko rwari au na tabote gwetikiria tietikia ibo gwetikiria au egitara tu ira kinyete karete kinyete mbere ni miaka nenda miaka rundi ndene no thimenti mantu jabo kuona jathithikite ijabo gwiritio kaja tebo gwiritie mantu jau najo tuijero jethero jena thina inya naria kwa social tuthingatire rimwe bweta jojo bakerwa bate kuoneka ge system mantu jau tukathithia atia twithingatira kenda mbecha ira ciokuru na cio cibakinyira kuri o teu Ngugi wakili ikundi bietu biekurukia tumtubuthurenia aja na arua turenda kuhakikisha bwinde bwe registered tetuigua mbecha cia women fund cireta naria central wake inya ekuru betu bana municipality bote kwa ndokura bote na maendeleo proposal na cio wakili aria aja akathithio theri bweja tukandika proposal teu gikundi kira giti registered inkwenda tuhakikisha kira giti registered kuma next week twambire kuthingatira ikundi bibi onthe nona cia lady bore aja thimwe kwa bojukie kira giti na registration certificate bothithia atia kenda nande twakinya mwaka jo na twa ndauga ninkathithia education day kenda nande o mwaka tukethera tukiumba kuhakikisha o mwaka ana betu bakugwata set bonthe o mwaka ana bagitonya secondary bonthe bakugwata mbi box ndikuromba kura nonto ndi mwari o Muriuki
ari ndiromba kura no tubombere oni ndi na history no thimenti nkoroki antu babangi bonde barungi Nono tukutha tukikera katanta kindeto chietu nende nkatho na nchano ntuba kwithira watanirite naoni na kinya kibira bonde nende omba kumbithia ndeto chietu nkatho na nchunenga kwenda kaitakeya Antone Awini Kingiro ngetwa Phineas Imana.